دما خوش ببینرین هجا ایرو 28 ازیران 2023 روزان روزا چهارشنبه او دهمان دمیده روزا یکم جشن قربانی ام جشن لوا بینرین هجا پیروز دکن او امی حول بدن جاره کدن دنا و 20 دقیقه چین جهانی ده بویر او گشتن سرکه یعنی سرانسری جهانی رودانه حول بدین جو بینرین هجا را پیشکش بکن. بله جاره کنده ما خوش ببینرین هجا ایرو روزا یکم یا جشن قربانی یا جشن لچار آلیین جهانی آلی جواگا اسلامی و با آوه که گرسهی تی پیروز کرن مینا جشنین در باز بوی جاره کدن و جشنی جی چاو لمزگفت اقصای بو لمزگفت 100,000 کسی به هفره نمیش کرن و جشن لحف پیروز کرن. لچارالین جیهان جواکا اسلامی ایرو جشن قربانی پیروز دکن. نامزتن حجی لمکه و ولات مسلمان لهیین جی پیروزباهین جشنی بنمیجا سحاره را دست بگر. سمع الله لمن حمده. اف در مزگفتا اقصایال باجار کونی روشلات قدسیه. 100,000 مسلمان ده ساعتين سري صبيزة جبو نميجا قرباني لمزگفت كومبون. هرچی قاسی مسلمانین لقدسی کارین نميجا خواه لمزگفتا اقصا بکنجی لی پولیسین اسرائیلی کسی جشاریا روژاوا دخواستن درباز قدسی ببن آستن کرن. پشت نميجا لمزگفت شکر لزاروکان حتا بلاف کرن. جشن قربانی لسوری جیته پیروز کرن. ده ساعتين سحارة ده للشامي مسلمان لمزگفت كومبون و دست به نميجا جشنه کرن. اف درجی مزگفت آیا صوفیایا لباجار استانبول ترکیه به هزاران کس یین مزگفت کومبوی نمیجا جشنه کرن. جن لالیه کی و ظلام لالیه دن نمیجا خکرن. دناورف نمیجه ده گلک ولاتین جدورین جدا هیجی هبون. مسلمانین لروسیا جی ببونیا جشن قربانی لبر مزگفت کومبون. کسین کومبوین به دلخوشی نمیجا خوا کرن و دعا کرن. کسین لدروی مزگفت ماین لسر کارتونین دیتن نمیجا خوا کرن. اف دیمنک جرنگینیان نمیجا جشن لکرگزیستانیه. به هزاران کسین لمزگفت که باجار بشککی کرگزیستانی کوم بوین به هفره نمیجد کن. مسلمان دستین فرادکن جور و دعاین خودکن. Жақшылықтарды жаудырғын, ошыл учурларда жұрт башчыбыз болған, ошо башчыбыз
بنرین هجال کلاکا جشن قربان نامزدین حجیشی کیف خوشن عربستان سعودی راگاند کو ایسال ج 105 ولاتین جهان نامزدین حجی خو گهاندن مکه لگوری و میلیون کو 845 هزار کس بون حجی مسلمانین جچار آلیه جهانی جبو کو واجبه یا حجی بجی بینن لآخا پیروزن عربستان سعودی ده هات راگاند کو ایسال ج 105 ولاتان میلیون کو 845 هزار کس چونه حجی ددا خویانیا سعودی ده هات دیار کرن کو جدر وی ولات میلیون کو 606 هزار و 915 نامزدین حجی گهشت نولات هروها 184 هزار و 130 نامزدین حجی جی لناوا سعودی بون ایسال هجمار حجین ولاتین عربی بو آخین پیروز 346 هزار و 214 بون افریج لگوری گشتی دکه جسدی 21 جسدی 63.5 هجمار حجین ولاتین آسیایی جوالاتین افریقای جسدی 13.4 حجیان هات راگاندن کو جا اوروپا، امریکا، استرالیا و ولاتین دنجی افریج دا آستا جسدی 2.1 دمایه. هات راگاندن کو میلیون کو 593 هزار و 271 حج بریا هوایی 6813 حج بریا بجاهی و 6831 حجی بریا دریایی هاتن آخین پیروز. جبر جمارا زیده یان نامزدین حجی و توزاکو افسی روژه داردبه شویدن پاچه در دوره کعبایی هاتا پاقش کرنه. بده سپیکرنا موسما حجی رقاب آخا کعبای 3 متر جبنی و تبلند کرن و بشاکو درکتی هولی بقماش پمبوی سپی تیپی چاندن. به ویکیره هولتی داین کو زیان نگهج جورا کعبایی. دما وقت حجی بقده دیسان پاچه ودگرین وکبری. بله بینرین هجا من دخواستم نوچین تکلداری جشن قربانی او خوشی بو بینرین هجا را پار بکن لی جهان گلک بویرین دنین به آلوزیجی رو ددن هنه جبوی که ام جاره کدن به روشال اوکراینی دوام بکن شف جبو اوکراینیان این لروشلات ولاد به طایبتی زحمت در باز بو ارتش روسی به موشکان ایریشی باشار اوکراینی کرد ایریشی ده 8 کس کم 3 جوان زاروک بون مرن هر کم 56 کس جی بریندار بون دناوا برینداران ده زاروکه که 8 مهی و 3 کسین بیانی جهنه روسیا یا آلوزیا خویان نافخوی دای آلیکی ده آرمانجا خویال اوکرانیا ده اصرار دکه. ارتش روسیا جبو پیکانینا داخوازین سروک ولات ولادیمیر پوتین ده تفگری ده یا. دوی چارچوبه ده شویدین ارتش ایریشی کراماتورسکی یاد دکه و روشلاتی اوکرانیا کره. دیریشی ده خوارنگه و ناوندگا بازرگانی هاتن آرمانج کرن. جنازهین دو خورتین 12 و 15 سالی دانی صبح جبن کابلان هاتن درخستن. بریان ها هات براگاندن کو یک جی قربانین ایریشی 17 سالیه. روزنامه‌وانی بلژیکی آرنو دیدیکر جتورا بی بی سی را گوته او چند دقیقه بریا ایریشی لخوارنگه بو دیدیکر گوته هید بن خانیان دمروف هنه جبرکو او خوارنگه هکی مزنا از قیرینا کسین دبن خرابیان ده دبیزم روزنامه‌وانی بلژیکای دیار کرکو دبه 8 کس لخوارنگه هبن دناوان ده لشکر روزنامه‌وان و دلخوازین اوکرانی جی هبون جبر ویکی دبه شمارا مریان زیده ببه
І терористів. Я знов дякую всім світі, хто підтримує Україну, допомагає захисту наших людей. Serokkomary Okraynayê Volodymyr Zelensky got êrişên bi vî rengî nîşanî cîhanê didin ku divê Rûsya têk biçe. Divê hemû kujer û terorîstên Rûsî bêne darzandin. Я дякую пану президенту Байдену, Конгресу, обом партіям, усім американцям. Di daxuyaniya ku ji aliyê koşka spî ve hat zayîn de, Rûsya ji ber êrişên xwe yên hovana hat şermezarkirin. Rûsyayê di 24 Sibata 2022 de dest bi êrişa kontrolkirina Okraynayê kir. Bajarê Kramatorskê ku nüfusa wê nêzî 150,000 di dema êrişê de gelek caran bû armanca moşekên Rûsyayê. Tevî ku bajar dibin kontrola Okraynayê de ye jî tenê 30 kîlometre dûrî herêmên dibin kontrola Rûsyayê de ye û li eniya şer e. Heştê Nîsana 2022 di êrişa li ser stasyona trênê ya Kramatorskê de bêhtirî 6 kes hatibûn kuştin. Berî êrişa dawî ya Rûsyayê Serokkomarê Okraynayê Zelensky got êrişî wan yên dijber li hemû eniyan bi serkeftî dewam dikin. بله هر کریزا واگنر هینا یک جه روشوین سرکیین لجهانی یا سروکی بلاروسی الکساندر لوکاشنکو واگنر جسر ریا موسکوی و گراند بوم اف یک ایدی جالی هر کسی و تیزانین لی چاوا زوراند اوم چه گود حتی واگنر رازی کر اف ند هات زانین هری داوی لوکاشنکو برفراهی هفدیتن آخویا لگل سروکی واگنری به رای گشتیره پار و کر لوکاشنکو ادعا کر که ددما سرهلدان واگنر ده سروکی وی پروگوشین وکه دینان لی هات بو. Хотят, я так понимаю, они смотрят отдельно. Seruki Belarus Alexander Lukashenko ragihand ku wî şîret daye Prigojin da ku serhildana çekdarî bi dawî bike. Ev yek jî di encama peywendiyek telefonê ya ku bi saetan bi serokê Koma Wagner yewgenî Prigojin re dom kir pêk hat. Lukashenko yê ku ji leşkerên Belarusî re behsa tiştê ku roja şemiya borî qewmî ji Prigojin re gotî kir. Lukashenko ji bo rêberê Wagner gotina qehremanekê wek mêr bikaranî diyar kir ku Prigojin ji ber wendakirina gelek leşkerên xwe yên li Ukraynayê hejiyaye û ji aliyê fermandarên hêzên êrîşkarên ku şahidê van wendahiyan bûne ketiye bin zextê. Li gorî şahidiya Lukashenko, Prigojin dema ji Ukraynayê bi leşkerên xwe re digije Rostovê weke dînan lê hatiye. Serokê Belarus diyar kir ku dema çekdarên Wagner dor li vî bajarê girtine û hêzên din jî ber paytext Moskowayê ve pêş ve diçin bi saetan bi Prigojin re danûstandinan kiriye. Which was posted on Telegram. Для чего была нужна война? Serokê Belarusê destnîşan kir ku serokê Wagner ji ber gendelî û bêkêmasiya kadroyên rêveber ên artêşê hêrs bûye û dibe ku ji ber hesta tolildana leşkerên xwe yên kuştî dest bi amadekariya êrîşkirina artêşê kiriye. Li gorî Lukashenko, Prigojin got em edaletê dixwazin. Dixwazin me bifatisînin. Em ber bi Moskova ve diçin. Lukashenko diyar kir ku bi serokê Rûsyayê Vladimir Putin re jî hevdîtin pêk aniye û îdia kir ku rêberê Rûsyayê ku nekarê xwe bigîne Prigojin ji wî alîkarî xwestiye. Это противоречит самому европейскому духу, это противоречит всем. Berdevkê Kremlînê Dmitry Peskov daxuyakirin ku Prigojin wê Rûsyayê biterikîne û biçe Belarusê û hemû sûcên li ser wî bên rakirin. Peskov da zanîn ku leşkerên Wagner ên beşdarê serhildana çekdarî bûne wê neyên darizandin û got. Pêşîgirtina xwînrijandinê, pevçûnên navxweyî û pevçûnên ku encamên nediyar xala herî serekebû. بله پایتخت فرانسا پاریسی جوانه که 17 سال جالی پلیسان و هات کشتن اف بویر راستی نرازبون جواکی هات او خواپیشاندان هاتن لدار خستن پلیس کو به تومتا کشتنا جوان 17 سال هات بو سوجدار کرن جی هات بنچاف کرن
Li paytexta Ferensa Parîsê ciwanek 17 salî ji aliyê polîsan ve hate kuştin. Li di jîveyekê xwepêşandan hate li darxistin. Di vîdyoya ku li ser medyaya civakî belav bûde, tê dîtin ku polîsek rasterast ajokarê wesayetekê dide ber guleyan. Di vê gulebaranê de ciwanê bi navê Neyerlayim di singê xwe de bi giranî birîndar bû. Piştî rakirina nexweşxaneyê, tevî hemû destewerdanan jiyana xwe ji dest da. Polîsê ku bi sûcê gulebaranekirina ciwanê 17 salî hatibû sûcdarkirin, bi sedema kuştinê hatibûn çavkirin. Piştî bûyerê li bajarê Nêntêr yê Rojavayê Parîsê xwepêşandan hatin li darxistin. Di çalakiya protestoyê de wesayît hatin şewtandin. Her wiha li ber qereqolê fîşekên hewayî hatin teqandin. Polîsan jî ji bo belavkirina çalakiya xwepêşandêran bi gaza rûndikirê ji êrîş kirin. Le président de la République est permis à un moment donné de me rendre sur place dès mon retour à Paris. Wezîrê karên hundir Gerald Darmanin li ser mijarê diyar kir ku vîdyoya ku li ser medyaya civakî hat parvekirin mirovan ecêbmayî dihêle. Neyerlayim duyemîn kesek ku îsal li Ferensayê ji aliyê polîsan ve hatiye kuştin. Du hefteberê li Angolîm ya Rojavayê Welêt jî ajokarek 19 salî ji aliyê polîsan ve hatibû kuştin. Par jî 13 kes bi vî awayî hatibûn kuştin. Belîbînerên hêja dema ku temaşêvan û çand dikin her kim kêmek ji bem karnameya aştiyê ya li cîhanê dibîne lê carekê din em bêjin endeksa aştiya cîhanê ya sala 2023 ku ji aliyê Enstitûya Aborî û Aştiyê ve hatiye amadekirin Tirkiye xistiye nava 163 welatan ku rêz jê re amade kiriye û di nava vê rêzê de jî Tirkiye di endeksa aştiyê de cihê xwe di rêza 147 de digire. Signal that it's a sort of a U-shaped as opposed to V-shaped recovery if there is to be a recovery. Enstitûya Aborî û Aştiyê ku navenda wê li Avustralyayê endeksa aştiya cîhanê ya 2023 eşkere kir. Li gorî endeksê Tirkiye di nav 163 welatan de di rêza 147 de cîgir. Tirkiye jî ev rêz bi Îranê re parvekir. Di lîsteyê de piştî Tirkiye û Îranê Kureya Bakur cîgir. Tirkiye di kategoriya Avrupayê ya ku 36 welatê de cih digre de cîgir. Endeksa ku welatê herî aram wekî İzlanda destnîşan dike li ser 23 nîşanan pêktê. Di nav van nîşanan de faktorên wekî mirina dipevçûnê li nav xwe û derveyê welat, rêjeya kuştinê, asla çekan, îxracata çekan, terör, aramiya siyasî û hejmara girtiyan hene. Hate diyarkirin ku ji bilê hêzên mezin ên weke dewletînek bûyî Amerîka, Rusya û Çîn, aktörên herêmê yên weke Tirkiye, Arabistana Siûdî û Îranê niha zêdetir dixwazin li derveyê derdorên xwe yên nêzik rol birêlîzin. Di raporê de ji polîtikayên welatên weke Tirkiye yên li herêmên xwe wiha hat gotin. Gelek hêzên naverast her ku diçe zêdetir tevlî pevçûnên li herêma xwe dibin. Dibe ku ev meyl di 10 salên bê de jî de dewam bike. Di raporê de hat ragihandin ku îxracata çekan a Tirkiye di sala 2022 de ji sedî 72.7 zêde bûye wiha hate gotin. Cihê stratejîkê Tirkiye li xaçereya Ewropa, Rojhilata Navîn û Kafkasyayê Tirkiye dike hêzeke babandor li herêmê. Ev lêçûn di sala 2022 de gihîşt 17.5 trilyon dolarî. Ev yek ji sedî 13 tevahiya hilberîna navxweya welatan e. Tirkiye bi 224.8 milyar dolarî di rêza 132 de duwarê lêçûnên aboriyên tundiyê de cêgirt. Ev dane par 128.2 milyar dolar bû. Ji sala 1994 û vir ve herê zêde mirin di sala 2022 de pêk hatine. Herçi qasî li gorî endeksê şer di nava 9 salên dawiyedekîn bûye jî lê di sala 2022 de carekê din zêde bûye. Li gorî endeksa ku nîşan dide cîhan ev 9 salin kêmek aram bûye. Di sala 2022 de li seranserê cîhanê hejmara kesên ku di şer de mirin
238,000 derbas kiriye. İye pê diyar kir ku ji sala 1904 ve ev daneya herê zêde ye. If there is to be a recovery. بلی بینرین هجام لورد گهجین داوی بلتنا خویا جهانی او دبیجین جاره کدن جشن و یا قربانی پیروز و حتی صبح جاره کدن ورین پیشیا و ببینن دنوا خیر و خوشیده هر شاد و بختار.